Shubor nakaslem jong unong san hima. Unong yalam ka National People Party ka Meghalaya uba Preston Tensong hakasni balang ulahyar siya kathan Marman kabahap ha kanongpo constituency nak bentaban pensyai patba ya kinongrim jong kaseng bad ke baka NPP kalale bat angnut bandang tre uba Preston ha kanikasni ula kerpat nakipat ba bakin ai ka jingkershan ka bapura ya ka kong Rona Khimdet kabadai ka kertong ka NPP banyakun ya ka election MDC na nongpo constituency. Uba Preston haba ay jingkren ulaong badan kiseng san pertay baper ki baong kwa bet da ki brio bathamay. Hana ba omtre da ki brio ki baladon lupa ha ka politik. Ki baladon ha ki kam shnong ru omlong hana kwa ki badang thamay. Bat omdan dak sniu ni jing bakla. Ulaong haba uperkhat marway ya ka jingkren jong kita kiseng usyam bakamday. Balay kamday, kadaw kalong baha kanu kakam, la haki kam yeng kam kur kam shnong kam jat benrio kasensyar khadar don kam yeki brio ba syampang. Ubrio ubam dan jingtip ne syampang ula banyalam bakla yaki pat ba batwat banyalam syaklau. Lada umjit ya urang ba shnong uba tebit la bansa dum ka shnong kathaw. Naman balay playos nyo, Shalom Saneng, haba uyay UMLA, abu uyay kiwe-kiwe ki parti ne, kilawan bangkular bonjay. Madakas ni, wanhi daw try, jong kakap. Uwa peniyaya ka sorkar, day nam day. Wanhi utray, jong kakam. Uwa peniyaya ka sorkar, bat ka kapapinios ngaw nakasitur, jong utray, kanlong kumba ukret kasorkar agar dipeniai jong kontrak sama rengkat bali ba Preston Tensong na doa hajar khatra kani ro parti kala sansyar ya kani kejelajung hakini di sansne ngilayo i ke jingkala jong kani kejelajung Lada jeri kita dijikla lese kan bang ita si perkoi andai ngat kwa ban penkemau itu bahau hajar khatra hawa o konrat sama ula shimti ban penyat ya kan ita sorkar ngilayo i ba iba Preston Tensong ibalong deputy chief minister badai pe ya ka PWD ngilayo i yaki surok rong keleng sodong itu celai jungi berkoi. Om panjundang koi haki sorkar yo mensua. Hoi haki por mensua. Niong tharai kat doktor mukul sama padan chief minister bala banwan rak development ni berkata celai jungi. Enre mentang yo i bahakan ni ke sorkar si pendia yo konrat sama baudon ke jingyar day Bantu Prime Minister Modi, bantu kiwe ki Union Minister Delhi, kat bara ya kat proposal lang ne kilombek. Hawa ilay iba Preston banyak kendo, ya Union Minister joka PWD, kat bara ke proposal lang ne daki hajar klur tengka ki kilombek kita. Kadon kajinya day hapen jom iba Preston bat kita kiba sensa dikali. Anjo ayo bi tang iway ijik printed. Bandalo hajar khatra. Hadu hajar arpusan mentah. Hajar arpusau ano. Hadu benai Desember. Nilayo ban siang palat lai hajar kilometer yaki surak hapo ke jelajungi. Ban kapisa kabalyo na sorkar kami nang tay ban siang yakini ki surak lapalan ikasan hajar klur tengka. Pila ban mudun. San hajar klur tengka kamdei kebakai. Kata syaitan kowe nuksa. Hakini gibenai belalai. Ngilayo i hakikot kubor baladan. Kasal jingdawa ban siang ikan surok. Baladan na pedeng iway lokwe balalai syathan day. Nai ka proposal kaladon lupa. Om day balay bawang basyong bercatkan om masin catkan layo surok.
Iba preston iladat tep lupa kita proposal. Andai kasakut hangtay handelhi namar balay kan don bon kijing keli hak nakafay. Andai apa ilalay ban budin biang. Layo ya kata ka sanction nadu nongpo hadu umden hadu hangte bantapoy sa te sa pernihat salat sunapur. Kata lapoy jan sispak keluar tengkah. Nilai ban fakir ni kapor ban ai burong ya ini ba ya ini demi siam demi kita hilong kinuksa kabagani ka parti kalaban le kani ka parti kabangi don kadon hagajin sensya ikaw na man na pangayat nga po sumsning yung sa lalong bala yat no nang pinapernihat kan kamjan Tingaro kajing ong jong ingong kan bahabang yat naman ngapat juyat kan tayo na po bernihat siya ni naman nagkapit at at yung surok. Tingali isi siya baka di ka area marmain barokwe ka bukod senda bat ka sunapur. Senda bat ka gawati. Tinray yakaroy ka parte tang idong jikamen. Bat kata ka di siya tersutan at sibun mga yat menenang tayo ng po bernihat. Kibabon di jaka ka mga yate na bernihat. Te kumalaong isyaman manet, ni kwa ba yung smew ba pinay yang ni, nga si kwa ba ong yapi, hindi mga wangban kular election, hindi ka di ka kamram jongi na gusorka. Kamtam ikibodar area. Kabang ikwa mentakalong, ban penbit penbiak, yakayat kayen, kasurok, kabalong ubodlong, jong karoy kapa hakaway pakoy kisnong hapo mera tinga kwa ban ong yapi bakini ki area marmain kibadon kat nriu peli kisnong badang don bun kislok new ngin persang banle kaway hadi kaway hamanuwe tulis benta kabaar manen yesyong katunanut kiramasnong kasinjuk tong kiramasnong jong area ki kerpat sa kaway yung mamantay matkip sa bangyan bankan lani banot no ikalay banot ikalay kamtam la ajan ke exam don ki kun ki play school ki kakumlim tay tinga sutuk kadaw kaday bangi klem ya siw patay tan kaway nga kwa banong ni peace no pa nan ni sikmat da oteng se katukan ni jiyo ajan pi nang utaban siw bilay Tersenyum kira mas nong ki ong ngasno bahasa pelat lem lakum nuk lai benai baki nong ot ya ben kalai ngakwa bat sio to yopi nga agri ya kata ni pedian ya kata lai benai ban wen ya kijing ot ya kalai tanpa haka juga por sno bah ngi bo pedon kam ya kalai ya penbi ya kijing si lakum nuk nuru mendei ban ya bam một số hai cái này, thế thì cái này lại bên ai vật của lại lại thì nào là cái liên của cả mình chung kia và mình giải quyết lại cả, thế mình ta cái cái rock mình này bản sản phẩm này là được keren, jangan sispak keluar nih sanction, kendiat kali kebenaran iwan bu mau nongrim hantai hapo umden, hakaba ngin sedang no kawak ada romilah isu. Nang ta kawak ada jong nangni nang marmai teter sakiru menta satang bangin isu tinakwa ban ong yapi bakane ka main road lakum lugin pendet habok kapor kapabian masutenat bangala banjuk jat hakane kasnong marmai ngakan mau hat kapor bi election arhajar apulai I koma Iju mention bahaya kat keteng jokes nong marmai ngapat jupoi kat kapor ngapat jupit ka besanu ka marmai tenlei ngau ngi ka de snong ka ba idon jikermen ka ba isyat ka ba iklan ka snong ka ba iruspa ka area ka ba pit ka ba biang ha ka karyang dengan kuat ban ong yepi bahasa tu kapor biwan ban ong snow bah ban pendet no ya ka besi tekum bala ong I chairman mena nilala ya ka ban pendet bat kalong ke cikur kui kana thani jumpi brokawi te kita kidai ki mati ki bana kalian jong ka parti NPP wat larangi ren wat nada pripenjong henrei kum mangilu kular
ngiwana ya karoy kapal. Malaysia jamu nakabenta ka election FP day tang mapi ke bapentam ke bapenjob yai Dr. Ampri Leno. Te nga itu baplen pidei sisa kibriu ke badan burong nanta pidei kibriu ke badak ka kemensin jobe jus ngomu te namar bunsin haka akor briu ke jumlah briu bantap ti tan silian kamlalong nyatak ti pro arlian uno batap ti silian kamut dei briu bisikan kle rei harui tap arlian kamut kasur kebajang bat kecik kemen kadon te menta habang yang layu iya kata laga menta pi penjob saya ini ada sortore nganom ong lepa mereka pikan tuit karoi kapal tuit next na kau unden kan di area jom pikan long kesetala dengan bertina aja kita bangi mega surga gin paikman siapa nih area marmain barokowi tementa kabenta kabaa kabangiwan na haka kasni kalong na kabenta ka kam election but kajingan mas election nakaway election sa kuwi pat nilay asmutu nilay ma nilay ilot ki partido lawan kijat kibawan kalong ban kro ban kejor ban ong bejit iba parti lan diu kandidat jongi na ban ditang mahu babatam ngapat menta ngakwa ban ong yapi ngam ong supi kong runai di babatam ngakwa ban ong yapi nakabenta ka di election na disi ngi na parti balay ngilag ay tiket i kong runai nilai ay tiket i komrona na martang kaway kadaw ka quality ka badon mati kadai kalok kami kabasuto bahay yak rumpe ying lajong kabaan kadai kalok kami ru kabasuto bahay yak jingdon kam jogi bye-bye bat kabalay kabriu kabaladon ka experience hakakam sensar paipa batru kabatip bahaya kian kikanun kita kinongring kabapulong yangi nakapati baging ay tiket batman kro iyay kong runa binjoin sa kapati kajumi dan kiwe parti yakikipuan kiwaong baningi tingikwa abet yakibriu kiba fresh kiba tamay bukan bahas parti ni bang ngiting interaksi, ia kibriu gadon ke politics, hana kibriu kibakit kan senong milong, kibakit ia kikam kibak per milong, hana ni kuah abet ia kibriu ke fresh, hana kibedang temai nama balik, bom padon, kadak sniu, lani kadak jing bakalahan diatai. Nga bang berhak marway ya kata kajing keren jong kita kiparti nga tengah ong kam day bali nga lit ong bakam day kadaw kolong namar bahakan kuno kakam lapi ong hakakam ying kamsen pi ong hakakam kur pi ong hakakam snong pi ong hakakam jat benrio piong hakasensyar kada juga politics ngidon kam ya ka experience na marumpuri ko experience ulah pa dalam plumari di paipa lapat ko sa klaw lada nginjit iya kirampa snong kinokit kap snong kibabit kan mau baha ka snong jong hijong akala bansa dumsa today na nakadaw bang akong ipi hanga ngasno bakat kakamba kamsan kawiday banyasnaan hantay hapok diskausin idon kam yikibriyo kiba experience umday tamiya day prolog
Mdei tambia sutunat. Mdei tambah kiba sutunat lagi kiba kata ongu ba prostun hooi suhoi pe. Namar gini kidei kidong tau ai. Nakat kata ongu iti kidon kam kibriu kiba don ke experience. Bat kidon kamru ya kibriu kiba don kasap kapong ban syakri. Tikata ka bang akwa ban ongu iti namar kindon kibanwan keren hadin jomi. Hati ni gisni kibanwan kiban mi lai hujat lai hutri. Kiban ong may kongrit runay day bukum tay bukum ni lai hujat lai hutri. La ban keren lai hujat lai hutri. Ban mapi kibay somsit la si NPP kibiyajan ban kong runa teng teng kapen senjorno kejingay jomi. Tengah kwa ban ong lepang ni ngau ba yaine skem hai kongrit runa ngia don rengkat bagi nadu uci penisa mangi angut ki diputi ci penisa bat borok ke minister jok parti jengi rengkat bagi kinyo na bunga taga kabuksen mentah ka sarkar ni trelang ka UDP ru ye trelang HSBT pirungi trelang. Ia trelang. Ia kitlang ia kaban penya ia besorkal ban betulun ia kare kapan. Henry kinong ia lambarat ba. Ubanya ia kabos. Udah ikut rasa mah. Kau mau baju keren. Banyak pada rasa mah. Lalunya sekelau, ini sekelau. Hiba syok pinai. Mak benong duk muitan. Tena kata kadau. Pet iu nongnya. Lebio i ba unongnya ubalang bit ubalang biang tahan. Nilainya yang kena bos nalu ajar kata. Haduk kena gaski ke pemerintah. Kita mau ajar apply ni yang election ka cingsak kenther bom noi kerensu. Tan bat skap ka keteng NPP lati. Don ngan itu ye pi ki ba mi no ru no NPP hanaba ni pai ba mlak pedian ni ka parti. Ngom ba ke mi. Ki bom nang bat sai pai ba mi. Ngiong no ki. Kam lele. Mangi teng yen hakan nongrin ka basken. Namar pila ban ben ya rei pinumlah ban rap. Kata ibu dekam. Kat pinang keren ben kata kijing kerku binangwan. Kata karoi kapahar kanangwan. Namar kumbang ong yuki habangi simti banjalam ya kasoka. Yo piso tu bakla yo pi ong ba ukonra upresto no sobha kiding badon sarkar ka bomot kidai gibril ke sutiasni lani ki bom perkhat jingai ya kalawe jong ke jela no pingi idu thia idu den teng yo thia ba nga khandiat benai nga yo jingpan jistom namar balai ba teng yo thia ba ham ni berkat nomor main lu mantai nak tino umden lu sai nak jirang lu ya dai bro anu ko peli ko susik ya dai semua kelawan dan kataru unong keren lu ombek cis kita gibriu kabatu kabatin kita gino ilam pet lei prustu tani la ingia ban pet kadur yo kalau keren joki ke masngau tenat ban pensomsit tanah sela jo menjadi henry ke jing sisa ma o yapi kibreu banang ban kedeu keti tangi ya kiwe kibom yo isu ya lade ya kibakum kita kibreu ni ong ubreu rumdei umra rumdei dei to kita ban khot breu rum dei le ban khot marak rum dei namar belai ubreu tu breu ni
Kat badan ilong priwe babiang lut, menurut babiang. Tambah ban ombe, badai tambah ngau babiang. Kamu berpilasyat syukur dalam dia tadi. 4 day jadi gue, pisyat syukur sudah tadi. Teka benar kerpat, kerpon nak kata daw. To dia bisa dia. Kau kilong kemi, kilong kepaki, kau selang. Tak pensiong nong rip. Bahkan neka election MDC ngana tu ya pika di kabadon kantap. Berok sikata kini postnya belalai boleh ni ong baka MDC election lagi ke MP election kapam berdon kam. Nia ong berok berdon kam deka MLA election. Balai bayok scheme. Ngan ya tu ya pi ka MDC election kadi kabadon kam tam mentaka kenti. Pilajio kiseng bahalang ki bape ki kut sama. Badon kiseng kini kiseng organization ki bape ki kut sama ki omba menta kajak benriu jongi to adon hatumir karya. Parok ikren lu dikata. Hatumir karya. Ngai lagi teng hong hong ni pite sih. Hanu kata kimir kalian, hanu kadung kata kalian. Namara habidon arteli kini ki bor ki ba perkubor ke constitution jog dia. Kawai ka assembly berkabar ka discouncil habadon kini ar balai din ong kimir kalian. Hanu kata kimir kalian. Don giba ong mantane ko sama mlog su kapor imat I kuman kuno. Balai sami di kiwai kiseng pertei ki balai pujai kuskit bangkta ya kejabing ke jong purio. Bat bun ki kot sama ki snode. Bat ya jingkren ko besyukren tam hakapot kubor tang social media ani ki snode yo. Klen bisyari kikap. Klen bisyari kikap. Himut ban ong begin rup humut kia mali kidai kikam kai kirukai mo. Arhajar arpulai upai ba ulapha sa assembly. Kadai ka jingkit kle jong ni ki rup humut ban pentikna ba ka jat ban riu ka jela jong ni kan numpoi saget. Dai ki lightly ki discouncil ke bangidon arpu kendai gut ki MDC ki pada jit bat uway long light homeward lightly ki discouncil gidon ki neru ki day ki reshot ba ban pensken ya ka chat ban riu ya ka riti ke dustur jong ki laijat ukaru ukasi ban ujantia tena kata-kata ngomong ipi ba menta kakati ka election MDC kalau kebetulan kam handu kata-kata nama ngidon kam banang pengklain susu ya ka riti ya ka dustur ban pengklain susu ya ka jinglong trai jongi haki bentam barok hangne hapo kejela ka jongi ngati tu ipi kejela jongi dei ka bedon bok tam na barok beli don bok tam kadaw kolong na marba ngidon arteli kini ki ay arteli kita ki institution gitu niyo kaway ka assembly bat kabaan ka district council bat kamtam hakwe day bat ka district council ki subject barok ka sarkar India kala ay hapo kadis kausil bakan sina. Baka bakong santam na kita ki subject ki baka Government of India dan Constitution ka ay kaday ya kakhandew ka siya. Ya kakhandew ka siya. Ya kalau kompanya snong penyai tau. Hadu kisim ki himang ito. Mapi kibadon halaki jogi jobsno ka area marmain barokawi lengba jong kahima melin
lapen kubor ya pi kiramasno lapen kubor ya pi ban penyaj ya kisnong ya tau ban tentang kata lapen kubor mentawat ya kiseng gethei jo kisnong ya kiseng samla jo kisnong lapen kubor lemba jo ka constitution jo ka India tena kata daw ngomong ya pi ka discourse election kalau kebetulan kam hadu kata-kata kamtam di kongres runa ilalong ten ka MDC jom kinangde ngaku abang ong yepi ai sa sisi pat kajing job kabadon burong yai kamtam menta ila trei ru hakalan kum kanong yasayan ila don ka experience ila don ka jingtip nadong syadong hagwedei bakaan kakanun kariti jom patadustur jom kasensyang kakada jom ay kajing kersyang kabapura kanang ba kumamamong yapi kan pensuk yapi kinong sunsyasnom kan pensuk yapi ki seng kentei ki seng sama kan pensuk ya kajat penriu jomi kan pensuk ya ipat ba nong song jong kanong po constituency Barokui. Tengah kerpat kerpon nama kata tongin ya trisitong sa satan kendiat ni satan kumakasan ni namar arpo itrik kadai bangin yami pat ba bantay pikobon kabang kerpat ya pi nganyami nang ni nganya trisitong nganyami nang ni da kamensin kabasken ban ay ya kejinjo kabadon burong ya ikong ritruna tongin ya tresitong bangin ng babi kala ngan ya tu ya pi kidon ki constituency ki batenteng hakatok ajar apply ya job election sure job laka job siyami lami kata kejing shit kejing fruit nasukwa ban berkemau ya pi semua bahasa kiwan jingtip teng sa tanjong kita ki konsensi hindi ban omanga lewat jingtip sih ni kipat let say pidon di bayi ki pasen ki basa gitu ki konsensi piong ka peruslan piong konongkren piong ka konsensi na soran kam na piong kelen wat jingtip ka ga bacia namar ngatip kipapun kipat hakikat tu kan teliti sonsi kiong ngibabe kalah bagi ko penjong balay noong pibabe kalah kiong namar ba pala irjay penliw tingong abla pala irjay penliw tala de banang sikrehet mahabala jo kiong terkong upudot logi krensu namar karoy kapar kapdon ikwa sama repair kesulang omyo ikwa banyarap iya ke school ki papi bon ke school ki badon kam ya ke development myo ya ke caka sumar myo kinongret bapli kumaong ibasang priyam na niya keren ya pay namar ke jinga pay bali keren ke subject peden kalau bay jat penriu kerteng jat penriu ya ada ke jat na national forum lele mut kumka kat nomut kibala ban im kum tangil siape kat nomut kibala ban im kum tang o ipi ngin apa bakal mau wat siap penbi namar kebenkong haba pijit ia ki nomi kmat piong ki MDC piong kemeli namar don ki kandidat ki ba mana kan MDC pijit MDC na wat perhati resti ngangong kamdai kumka ha ka 15 finance commission nganya tu pi ni naga sarkar ukonrat bangah ya push ya ucaman coba 15 finance commission bagi pelung perkat hadu si hajar aspat lur yang dilai teli di discoursel bagi discoursel ki don kahok
bakiyo yaki scheme katukan eteliban peniak. Mentah kawan ka 16 Finance Commission ngidang election meeting mendatang sen. Ya kanero ngitiban susu sa hajar klur. Lagala ban ay ya discouncil. Ya lightly discouncil kadang ba kiru kinang la susu banang penek banang pensa. Ya kahok jong uripa jong ni. Hakini ki lightly ki discouncil. Kaskim kadon. Tidrei hoy kabakam kong san kolong bangin snai bahay. Tinakatagadaw ngong ipipit yok susyak penbit. Yok suhan tangban penbit. Namar kidon kita kikonsensi ngol pimentag lang babigla. Wat ngay ikaba ubak prostun lewat GTV pinsalam. Iya bisa. Lewat GTV. Ngamtip halung dakut neu arhajar arbopral ngamtip su tip long ya su kali. Nang matai su. Kaum yo anong yo. Ko hospital tip kadang pay na kampay su ngamtip su. Kibang pun serta karoy kapar mo iti. Tinakadadaw magpagpa. Kipait ba jo kanag area mamay. Dambun gijing don kam nang takaroy kapalahan dari cakajok. Lada PH sisa. Ya laka riti kedustur. Paik mat sa kaparti NPP. Lada PH sisa ya katakaroy kapal. Paik mat sa kaparti NPP. Kibay keno kenang keno. Kiyong anapaka NPP kamut BJP. Hana BJP kabut NPP, NPP kabut BJP. Ngangam susu kata gaji keno aja ki. Balai kilai keno kumta kadaw kolong namarba. Ka state government hapo jong kajing alam kapati NPP. Ngiya jan, ngiya day, bakinong yalam jong ka sarkar India. Namar habaya jan, habaya day, bon ki scheme. Ki ekstra ki bengiyo bangun rak serjala jo. Balai pinyo i kejingkia jong ka West Bengal. Katu kono yalam katong ban kai katu katong iu kemamata banaji. Kepaman kasni shooting shootlah pe ya kata surga jo mudi rum loy keren su. Sablok om. Habadu sablok. Blok bunon porte. Kani ka demokrasi de kesensian pa meyong lada kata ka state government kami jan ba ka sarkar kami tingin lang lagi don kinong yalam jong ihang ni jela ke basyo bon ong ba ngindon kamsyu iya ka sarkar kami menin nganang keren siya kawi ka jaka nganang ong ba tôi berkata ni hame kala ke sarkar India ka ai kendai 4% bat ngi penmi na lade tang 10% ka budget jong ni ka pamenta u hajar pusau pusan ka mengibu kalon hajar klur naka hajar klur perkat mapi hadu mentangi patio ka final estimate expenditure gabamenta lajan kun atat hukunai match ngila bat penmi nalade tang lai hajar plus 40 lai hajar plus 40 gabatan nantar nung iyo ladagi mle chedel hi nang nung iyo ladagi myadei bat chedel hi kung nung ila kabamut kantor kong gejala jomi. Balai jan polisi spakur giyo keslok menteng anong po siya ni sa kanjong pi. Ndai na budget jomi. Giyo lambag jing isnailen ke sarkar India. Katar ki bong suthu ki ong wajie ki NPP. Nanti tu ya bi ka constitution jong ka parti jong i ka ong. Ba kum ka parti
ngide ban pet ban khmi kham tam na kom ta ka jing bit ka jing biang jong ki ripat ki tribal ki ripat onde tang hapo nodis re hapo kari India jong ibar koi om tang syuk haga jela om tang syuk haga nodis re hadu kari India bro kata ka di constitution na ta ba ban penne ban pensa ngilya kun la don ka bor ka bakwa ban pendu jad yakin ripat lani ki tribal ka parti jongi kayen balanu lonong ina mailat ya ka bakung kata kinong persutu bakala menta patang ne ki om wajib ye ka pipi hana la pijit ye ka pipi kan perkela Hindu lu per ngangong ipi la don mano Pi ông ukpa trong một đi luan sang ông ko prestun men ay cilong Kristen kelano Hindu kata terbong malo. Hadu benda yap ngam kay gire. Dang bahaka du ba dia kayo. Te kay ma piu ban le ya kata ban kwa ko bong ngata. Maka kam haka jingek junga don mano bala. Ban penbor bat kunju ya ka riti kedusto jangal lano naluru kabangakula rupai bakolong ngin maila bakan don kijikla dikatakan dia kebanang kuah penopi na kata-kata iyo ki mabun kisi dailan baka surga kami mentanga ko pi iyo sanction chu ilo surok arhajar sanspaklo ngande pada ko ipi hano huno ni perungi kita Rei kat Henry Boyong Pi kan sapernah. Hajar sanspaklo kabang mentani sya curi bersurok nila iyo kesaksian. Dena kata-kata ngomong pi kum pi kini kitan boda sini. Kanwan kejigeku kayo kakot kasaki lembang ajong kaskim kabap per kabagiyo nang tena Delhi. Don kiba om na ni upen ba belu prostu na upen jemdaw na ura ka Kabul balik Delhi. Piu ngi social media. Tish upen jemdaw na ko mulu brio. Ngom bah ba jemdaw ban ka biak than gi ko na ye. Dei. Ukpa ayu ta ban ayeng ukko usok. Hayeng tang sikil ura kaurna. Doji bentoy ayu ya than gi kon. Kan bentoy ayu la dekat dok ke jelam kelai. Kan bentoy ayu. Nelon bidon kinok pensutu bala. Kiktik ki pensat ye kejabing. Jong gi kon samla jong ni. Kaba ima ko mo pi. Kani kalah banyalam. Siapa babaklah. Ko kilong kami kilong pa bagi ko ki kon samla bagi ngakot ngawere ki na katagaw one ya trailang bagi KNPP la bigi badon ki benta ki bangi bakala ngilong ready ban priang jadi sing aji mo jabi UCM mga ubasoba ngilong kaway la don mano buan aji mo ngadupi ni pediang da kamas ngurite Pila benong ko ba prestun di paglah akan dikebenta ngidon ban pediang ni habang ni pediang da ka jius kaurit habang pi ajimut ia kabadai kabamut ni hap ban le konta lagi ni kwa ban peniat syatran ya karoi kapar jong kejela mikla jumi te sai simpat ngakarpat dito nang yamit nani ngini tresito halai jong i police station halai jong isnong ikaw ngini pertah ngini keren ngini silok bakilong yin paro nang ba kaparti NPP na kanompo constituency nginyo ya kejingjot kabaron bro tiswa bangan syok kung malapan mau dai ba himacang pliang mene himahe lapat idon hasunda jongan nganya thung lapa ya pi bonsin nga yung phone ye
Iong ko prestun. Ublay unyalam. Ya ka jela lamba jompi. Ublay unyalam. Ya ka jat penriu jomi. Bat shanu ko pilek. Kam tam sirip hoy. Om. Bau maher apang. Udon nadin. Jom umadu prestun. Kolei pi.